Nanang, mga asawa ako man. Kahit kun nga ikasar ni Aileen. Apay, adaya kwarta mapagkasar mo, Darwin. Adda mo tayo dua baboy ko. Oray sinabawan latan Kun saan tayo nga agpansit. Kun bayamon tarikado. Isabaw tayo latan ti baboy. Ay saanan, masapul payla ay aday takasar-kasar. Kat balo mo ilaang jay asawaam, saan mo't abalasang? Kat balasang manen tabalo kit nga rudayn. Ay nauray an-anwam, balo lata ti awag iti dayjay, saan abalasang? Ha? Agsaysayang kala iti kwarta, agdin na kayo latan, saanan day takasar-kasar. Gastos la day ta, amumot anagado ti kakabagyan kan kakalugaran tayo. Numatukol ti aklo, pakasarsaritaam to paylaeng, iso asaanan, agdin na kayo latan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adula amin day ta kasar-kasar nanang. Sidaan tayo kit din di baboy ni Manong Darwin. Iso nga rod mo't ti kunak, baybay andan takasar. Agraraman mo't da di ababae amay kasar. Kunam mo't lang nasinaw ababae mo. Mas daawa ka. No apay mga minakinay-kayat ni Manong Dayjay Kat adumot ti babalasang amabalin ng arman. Ginayuma siguro da di ababae Imbes ajay pada na kumaabalo ti gayumaan na, saan tajay mo baro. Kat anyat ko na ni Manong ngay nanang. Awan na. Awan ti maaramidan na, tasyak mo't ti masurot. Imbagak ano kayat nan ti mga sawa, agdin nadalatan, bayamon takasar-kasar, tawan kwarta. Pagdunaan dangay. Diyak mo ngam no siyak ti masurot. Dito'y balay ti pagnaedanda, tapno mabantayak ida. Tamangan no parigaten da di ababae ti kabsat mo. Amangan no anderen na. Ay, diyak kayat amapasamak ti kasta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anya, agden na kayon. Nga already kay pinagkasar. Wen tatang. Sana bali tata, tanong makaurnungak, ikasar kunton ni Aileen. Nukasta nga awan pa'y gayam kwartam. San kayo pa'y lang arog nga agden na agurnong kayo pa'y. Agdan na kamin kini Darwin tatang. Taamangan no agsikuga kun iti mabiit. Ay, pilit mo man ti kay kayat maun si Aileen. Sukiran nakmanan. Pasensya kayong tatang. Agin innayat kami ngamin kini Darwin. Kat numabalin, di min kayat ti maisina iti tunggal maysa. Di kay agdarasudang narigat ti mailawlawan. Agin innayat kami kini Darwin. Patsik nga awan to ti pagbabawyan mi iti udi na tatang. Wan tata, ikarik asan to nga agrigat na Aileen iti denak. Ay, makamu kayo. Uray labdan kayo. Amok tumutla dinak denggan. So makamu kayo. Kat pag naudan nyo nga raw. Dito'y balayan tatang. Tapno adda kadwayo. Tano ijay balay da Darwin. Nagaduda ijay. Ay, mala. Makamu kayo nga raw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, pumanaw mo't kanon ni Darwin dito'y balay. Wan ka no nga rod, kunak adito'y balay ti pagnaedanday ti nobya na, ngam di namot kaya. Siguro, sinugsugan dyan nobya na. Iso siguro tinang ipilit nga ije balay dati pag naidanda. Lakit di sigud mo't anatulnog jay kabsat mo kanyak. Tamin nga ibagak ketong palen na. Kan amin desisyon ko, paspasurot latta. Ngamita, amo na mo't tantiag ked-ked. Iwan nga rod sigurado nga under na ije balay dyan kamsat ko nanang. Ay di napadpadasan da ita, tasyak ti makalaban na. Kanuray da kami akakapsat ni Darwin Adu tayo ang makalaban na no kaskasan no. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anya tarami damit ang aldaw, Darwin. Kwa, tulungak ni Aileen nga aglaba, tatang. Kit, numalpas. Anyat aramidam nga ibarok. Orayan may mamaganti lupot Tako pinanmi kina Aileen, tatang. Basta lang taramidamon. Di kagbirok iti trabahom. Ha? Trabaho mo ti babae na ita barok. Ado, ti mabalin asir kam at trabaho dito. Ada nga min angkit ko iti ubingak, tatang. Nagtrabaho ak iti nadagsan. Amangan no agsubli ti sakit ko. Kat, anyang arud ti trabaho amngay. Tulungak lata ni Aileen nga agtrabaho dito unag ti balay, tatang.
Tulunga nga agluto. Oray ta nalay nga agluto. Nukasta, linyam ta agluto. Tatang, nasayaan nga ron. Kasaritak di ka nakakangad restaurant na. Ta irekomenda ka para lutaw. Agkasapulan da ngamin iti para luto ka. Kasano, sumrakan iti trabaho minton bigat, Darwin. Gatuan na, tayin sirak nakmatan ni tatang iti restaurant ti kasinsin mo. Saan abali ta nasingpet ti kasinsin ko nga agbalin a boss mo? Padasig no kabaulak. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay, di pa labimbangon di asawa Aileen. Aldawan, awan trabaho na itaya. Nasakit ka no ti sikat na tatang. Aginanapay, tamangan no kumaro ti rikrik-naan na. Hindi, may sapay lang aldawan nagtrabaho. Agsakitan. Narigat ka no ti trabaho na, taawan inanana. Kanayon ka no nga ado ti tao. Iso asaan ang makatugaw apulos. Ay kit anusan na kasta talaga. Kasano ang makatagad no asta? Aginanapay la ita. Intun bigat manen nga agtrabaho, tatang. Sumrak ka ita Darwin. Saan pa'y tatang? Nasakit ti ulo. Agpampambarkan sa mailangan Darwin. E di kalman, kung naman nasakit ti siga mo. Ngam nakita kay di store na kay gamit ibuti ti arak. Ha? Kaya ko naman, jak nakita. Nakaluga na kiti tricycle di kalman alimabas di store. Sikat ti lalaki. Iso sikat ti rumbang agtrabaho para itanak ko. Di ka mga asawa no, di mo kabala na biyagan ti asawam. Tatang, masikura na ka makikita kang ka. Nakailan ka latan di ti balay. Mabambanog da taong agkay-kayod. Ngamsi ka, agil-ilad ka lang. Agtrabaho ka, Darwin. San akasta? Kat agtrabaho akto ano aging bagak. Unay kayo matan. Neta, lumaban ka, Darwin. Darwin, tatang, anya ka didaytan. Ala tatang, bye-bye anyon ni Darwin dito eh. Rumar kayo, nurumar kayo. Tanasakit nga rod ti ulo na. Pambar na laraytan. Inaldaw lakad nga da nasakit kinkwaran. Aho! Imposible na itan. Ano tan dito'y balayo, Aileen? Ha? Apay nga eh. Pag naidan tangarudan no, pumanaw tan dito eh. Agawid tan ni Jay balay mi? Anya, nagaduda mat iya eh. Uray tadamot tay sigod asilid ko Jay. Isu ti pagturugan ta. Jacket dito'y. Taamangan no matutupak ti amam. Katanya pa iti mapasamak. Darwin. Isong aging pakikan. Agawid tan ni Jay balay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apaya pumanaw kayo. Ijay kami kanun balay da Darwin nga agna tatang. Dinan kayat dito eh. Tamandar kayo ngamin amandar kan kuana. Sintiran na tar aramidak. Kat para mutla kada kayo na ita. Rumbang la asuruan na ti agsalukag. Tadakit nga rod asawanan. Tanyat kayat na. Nanya ti aramid na idibaraw. Isulat taging gang adan asawa na. Ala, di kayon sumanao ta pumanaw kamin. Ay na, ibagbagakan ka na Aileen. Awan tinapinta sa masakbayam iti sidong tinubyam. No kasta na kanayon. No awan pa nagbaliw na. Nasaysaya atla sinaamon. Manjak mo't atatang. Ay ayatek ni Darwin. Jak kayat ngagsina kami. Nga oras sa daw. Kat gumagat tong aing ton addan anak ni tatang. Apay, pinagtalaw da ka ijay balay tinubyam, Darwin. Saan? Masuro na kay nanang. Baon ti ama ni Aileen. Ure maturog da tao, riingan na. Anya, ay nagluko mat day jayan. Apay, nangalaan na ngay iti karbengan na amang manmandarken ka. Iso ayatin ang ipas ngay ken ka. Iso ayatin ang padakkel ka. Pimanaw kamin. Tamangan numapunwanak kitanya pa iti maramid ko kenkwana. Kunak ngamin ide, adito'y balay ti pagnaudan nyo. Sana bali na lang, dito'y kamin. San kamin apumanaw dito'y? Kahit kumusta tinubyam, nasingput mutlaken ka. Di nakaan-anderan. Saan nanang? Di amana la ti jakursunada ti style na. Mala, di kan agsubsubli ijay.
Unay ka matan, Darwin. Kanayon matan amarabyan ka. Nabartag ka pa'y asumangpot. Gat, anya kumakit sa anak matadumaw-dawat kin kay ti kwarta pag-inom ko. Anyat problema di taya, ha? Awan lang arud trabaho mo. Kanayon ka pa'y ngagbartag. Uray awan trabaho tanak ko. Tadda kami amang tultulong kan kwa na. Wan mat nga Aylin. Sigod mat nga amo mawan trabaho ti kapsat ko. Ngam apa kinayat mo? Ha? Awan karbang ang mga pa di takabsat mi Tasaan na kang kasar. Adangkit na takapsat mi. Iso di mo pilitan nga trabaho. Kan saan an nairwam itinadagsen at trabaho dayta. Numasikuran kang awan trabaho ni Manong Darwin, sikatag trabaho Aylin. Anya? Nalala, gusto da itan. Mala, umay ka na ilin. Mapantan iti silid ta maturog tan. Makaturog akon. This drama is owned by Jenna Almoyer Drama. Le, agsaba mo't gaya man. Le, ha? Le, apa bigbigat nga agsangsangit ka? Anyat sangsangit am Aylin? Sika, manipod nagnagta dito'y balayo. Agsasarunumat ti panagbarbartak mo. Awa-awatan na kadilatan bakit? Tamaburing ak nga ron mo dito'y balay. Sa nabali, tayo na dan trabaho. Diyak tumasangon ti mapanaginom. Mamin ano akas na ti bagam. Ngamawan mo tungtung palam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man? Di nakarakupan ka na pudo ti ulok. Diyak pa'y makagaraw iti husto dito'y balayo. Tamasiputa namin nagaraw ko. Nung nagapat na, imbes amay salat ti kaapak. Agbalin nga upat. Tamakibiyang matdagiti kakabsat mo kantinam. Gagangay na bakit? Tapat-pat ganda ngamin. Overprotective daw ngamin kanyak. Iso akas jay, bakit? Konsintidor dakit diya. Panoy-nuyan dati kinasadot mo. Mala, gusto daytan. Bigbigat nga magapataman eh. Kaano ayang agbalbaliw ka? Agtrabaho ka nga minan tapno lumasin tan iti pagnaedan ta. Basta sao ka, trabaho. Di si kang tagtrabaho no kayat mo. Makauma tayo dengdenggan. Ala, mangantayon. Ayabam Jacob Satmon, Merel. Manong, manganan! Wan, mayan. Ni Darwin nga eh. Awan pa ay Aylin. Awan pa'y nga rod manong. Parbangon man siguro asumangpat day tiyan Ala, mangantayon. Iba't tiyantay la iti si daanan. Napan man siguro nakiinom day tiyan. Sa nabale, tadi talaka kaaruba ti papapanan na. Kan uray mabartak, ammo na latat agawin. Kan saan nga gulgulo ko nama. Sa mo la agunget day jaykat, no adda mga pakan kwa na. Nimot la Aylin ti mga apakan ko ana. Nukas di nga nabartak, di mapapangan Aylin. Kasarita man no sana nabartak, no limpyon. Kanayon kumat abagbagaan no saan anabarta. Ngam isumot latta. Kano di ka makaibtor, di pumanaw kan. Wan, Aylin, kastalaang dayta. No di mon maanusan ti anak ko. Sinaamon, panawamon. Mayat siguro no ado timang bagbagakan ko na. Tano siyaklaan, awan denggan na. Mangantayo kit din. Bye-bye anyo ni Darwin iti kayat ng aramidan. Tapagpalpalabasan nala iti oras na dayjay. No kasta, addan trabaho, Maylin? Wan, insarak naktiikit ko iti may samol. Ay na, nagsaya atay. Sige, ta sumaruno ak tumutin nagtrabaho. Adday na playak, ngam urayak pala ang tawag da. Kapilitan nga trabaho tadi kamat agagawa. Sa nabali, ta makatrabaho ak tumut lang, bakit? Promise. This drama is owned by Jenna Almoyer Drama. Nagsweldo ka na Aylin? Ha? Wan, apay ka di Meryl. Mapan kami makitsenda ka ni Nanang. Mangtod ka matiti-share mo tagumatang kami iti bagas kan si daan. Kanda duma pa masapsapol dito balay.
Nabayag mo tanada kami ti agas-gastos iti amin na masapsapol dito ikat. Iso nga itatad ng trabaho, mangtad ka mo ti share mo. Ah? Ay, uwan. Mabiit lang. Oh, adtoy. 2,000. Nayunan pa iti sangaribo atan inangina ti magatang itan. Ha? Oh, adtoy. Meryl. Itimpla nakman iti kapig Aileen. Agtimpla ka. Kabailam mo. Nagsadot ka mo, Ten? Para dahi tala apang ibaunakin ka. Kasadot mo pa Si ka ati sadot. Day tala agbisbisyo ter aramidem. Nagdakkelan ka akarni. Ngam awan trabahom. Kaputad ng trabaho, lumastog ka na, Aileen. Ang paiso mata. Sadot ka. Tawan planong nga agsapol iti trabahom. No di mo maano sa nun, anak ko. Panawa mo, Nailing. Saan akasta? Sigud mo't nga amom nga awan trabaho na. Ngam apay asang kaulit mo nga ibagati kastakan kwa na, ah. Iso akas na ta anak yo. Tapampanoy-nuyan nyo ngamin ti kinasadot na nanang. Hoy, Aileen! Awan karbo nga mamangsong basong-bat ka ni nanang ah. Nagas asta ka dito'y balay. Kulang matlanin kasarnakan di kapsat me, ha? Uray di naking kasar. Boston! Di ka nagsaupay. Apira ka talaga, babae. Pumano ka dito'y balay. Saan da ka kayat aparay ti kapsat me? Tanagalas ti ugalim. Da kayo tinalas ti ugali na. Konsentidor kayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. O niya, di husto, di mbaking kayo dahi. Konsumisyon laang ti payda dya lalaki ka. Huh? Maistresak iti dayja ang pamilya. No aga pa kami kini Darwin, makiramraman da. Imbes amay salati kaapak, agbalinin nga upat ta makibibiyang damot. Iso nga rod, ako nakasinamon da dya lalaki. Untatang, nauma akon iti ugali na. Sadot lang nga ruden, nabisyo pa'y. Kat, anyat planom. Agsubli akon dito balay. Diyan akon agawid iti balay da Darwin. Nagsarita kayon. Imbagam asinaamon. Untatang, Anyat ko na ngay. awan mo. Kaslaawan anyaman na kankwana. Desisyon mo dayt na, makaamu ka. Una na lang. Talagang awan pakibiyangan na kin kano kasta. Pagadalam na ita na pasama kin ka anak ko. Amom taon no sumaronaw. Di ka basta agdarasudaw sa makidin na iti lalaki. Tanarigat ti mailawaan. Nay, anyaman da kita ginatgatang mon Marsaw. Nagadumanan na natnatang. Kadi pala naibus da gitay natang ijerep. Ay kat maibus to ah. Mabiit la maibus da gitaw Tra amumot nga isulat sidsidak da gitanatag. Natang amin na nakarga jerep. Natang kan prutas. Awampay karni mo tagatangam. Ay, kumatang kay ti sida makarnin no kayat mau. Amumay tajak agsidsiday ti kakasta. Tajak kayat ti agsakay. Ay nakasapulan mo lati bagiti karney. Agsida ka mo't auray sagpaminsan lang. Agsidsida akmay. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakkel na. Kita kat ubing tilangak. No, idilig tirupan di tirupak kat kasla manang ka itikin si atawan. Kasla anak nakpaykid din ah. Ha? Agraramang ka mo alaklakayan mo't. Feeling mo laang dayta. Kan kita nagpigsaak. Uray senyora kaon ngam kabalak pala ti agtrabaho iti nadagsain. Kan makaputo takpay iti lima no agbinulan ka pa'y siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpating gamit la iti sao-sao. Arame, di pa kakitaan, Marsaw! Nalpas ka na naglabaman ay. Inkagluton mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pa'y laang. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agunkunay. Awan nga minti exercise mo. So akasta. Di nakla matultulan. Nagpartak ti gungunay ka. Nasustansya nga may nagitikan ka na. Kasta itagaw-gaw. Napartak ti garaw. Na, No nasustansya nga mintikan ka na. Pumigsa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Inkalutunan di inruar ko anatag. Mabisi na kaon.
Siyak dito ay. Ay unay ka dagito ading wanan aya, tagiwarada iti basura. Ay, adaman mawalisanan. Unay matikas ta panagwalwalis mo manay. Nagbuntog kang agwalis. Siyak ti masikura na mangkit kita iti kasta agaraw mo. Ay na, aday ta ka manan. Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay sus. Depende dahi tayo ti tao Kasto ti agwalis. Nan, yag mo na ta. Kasta uy. Kasta uy. Nagpardas na na mo ta buntog mo manay. Di ka nga nagsiday ti nasustansya. Nagrawot ka pa iti karne kung nasasamay. Managap-apgad ka pa Nala, ituloy mo nga rudan tagwalays. Tada paramida ki jay kusina. Marihuanay, gumatangak man iti asukar ken kapay. Ay, mabit laang pare Marso. Ay na, unay mo da ito nga uyukan aya. Naggatal ti karabugog ko. Ay. Mabit man lang. Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga rod sa titrangkasok pare. Ngam agimbagak mo't laang tanag tumarakon. Ay sos, lukas ta nga agsakit ka. Irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram dagiti customer mo iti kastangar aramidam. Agiwaras ka mo iti virus. Ay na, saan mo't pare? Saan na bali ta agag-agasak? Ure pay. Ay, jak pala nga rod gumatang maray ta delikadaw. Narigat ni maakaran iti sakit. Di ta pala bangir nga istor gumatang. Pasensya ka na. Jak kayat agsakit. Kakaiso na ajak agsaksakit. Ultimo pa natin kat sa anak amatamtamaan. Ta amok ngamin nga alagaan ti bagay. Ay. Sige, mapanakon maray. Gumatang aktumanan dito, nuna imbagan kaan. Tanangam mo't basi ti panagsasaom iti sabali at tao Marso, takababain. Ibagbagadan anak artika, gapoy tar aramidem, takarugit mo ti pada matao. Likak laang tagsakay. Apay sika, no adda kaabay mo ama sakit, di mo kit adaywanan. Kaya't mao ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, ngam aglablabas ka mo't. Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dya, masakit nga raw. Jak pa'y kayat ti matay. Sa jak kayat ti agsakay. Ay na, uray kasano, ti panaganad mo no talaga chimpo mon ti tumangad iti barsa nga di mo mabalin alapdan. Depende da iti tao. No amuswam ti bagay, bay am ngagsakay, talaga amatay ka. Ngam no ammom ataripatuan ti salon at mau. Umatid daw ti biyag mau. Sige, mapanakaon tanay, aldawan. Sa paet man ti agpasada itatap no makaaduak. Nay, kita manan ti panagmanehom Di ka manan agbali na kaskasirawon. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok tinabuntog ngagmanehaw. Kasano ang makaaduak iti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nakman ni Ili Marso Barok. Mala, lumugan ka nga ruda yung tamapantaan. Ay, di mo partakan tagpataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang, nala. May mayat ti kastaw, makadanon tayo adagaw si di papanantayaw. Ay, na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isartang mo dito yan, bumaba akong. Basta kumpot kayo, nana. Nalaing ti driver to yung naglugaran niya. Matuo ka ngagmaneho itinabuntaw. Kapat! Unay matikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas laki maro matikin na kaskasero yung agmaneho. Ay, dayta ti pangkitaam. Akabayatan na lumaklakay to'y amam. Pumigpig sama at ngagtrabaho. Uming ngamin tiriknak. Isa pumarpartak mo titigtig na ikaw.
Delikado tararamidan nyo, tatang. Makapadanag kayo, ma. Ay na, veteranon a driver to'y amam, te sa anak kaw. Awan tirong ba nga pagdanagam? Tatang, Oh, kita mo to'y kudil ko Kasla kudil tag taon na ti 40. Super healthy nga amin ngay papaunag kao. Dayja iti mang papaubing kanyak. Tay kunada nga rudain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Jak tay ngamin kayat ti matay anak kao. Isungag papaubingak. Nagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Ken kanayon ti panag-ersisyaw. ado nga ron ti mangibagbaga kasla inauna kanunin na ngamda kayo. Dahi tangarot kahit. Naimbag nga raw, di dahi baga kasla nanang kun jay inam anak ka. Ay, no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawanan tinabat-bati apa nagbiag ko. Iso nga ipapas ko kit diti mangan iti kayat ko akanon Agpada ta iti kapanunutan, marihuaneng. No talaga, chimpo mon ti maustal, chimpo mo na talaga. Un nga rod. Ngam nila kay mo. Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wen kano di na kayat ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na naimbag ti salunat na, umatidog ti biyag na. Malapdam nga rod, no talaga akad deng maun. Nga rod makapasuron nga rod day nga asawak. Agpapaubing. Pasikat pa'y. Ipasikat na napig sa kanulat na nga uray lakayan. Mangibabain day alakay. Agbras ka mamat manay. Di kan samot agbrabrasan. Yelo tangipon maon. Kahit agbabrasak mo, inaldaw agbrasak. Kasto talaga ti kolor to ngipang ko, yellowish. Wala nga once adilang ti panagbrabras mau. Ti panagbras ket tunggal malpasamangan. Kita am kanyak. Ang brasa kitag sapa. No oras ti merienda. Pangal daw. Inton oras manen ti merienda. Ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mo. Mangirarit ka mo ti toothpaste. Kasta ti husto apa nagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat. Mamidwa akto pa'y agdigaw si ti may sangal daw. Si kangay, manmano kang agdigaws. Saan ka managdaldalaws iti bagay? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siya nga asawam dilawam. Ibagbagak laeng ti aramidem. No kayat mo ti agbyag iti napaot. Ay wanam ti bagay. Dalusa makanayon. Pati nagtakukom. Di mo amo adalusan. Nagngingisit dahil. Kita man to'y kukaw. Nagdalaos. Ay na, mansa, ti bulong da ito'y na imansa dito'y kukuk. Kat no naman sa anan, di mo dalusanan. Bye-bye amaw, nakasta. Kanun gayam. Ag sinataman pa lang iti pagidaan. Ta kalablabat ay ulos kan pungan kaw. Ha? Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulos kan pungan kaw. Ta di mo pa'y malabaan ti ulos kan pungan maw. Kahit malablabaan mo ta kanayon dagijay. Kanayon nga. Maminsan mo't lay ti makalawas alabaam. Sakit every other day alabaak. Jak amukang ka. No makisina kay ti pagidaan, ayos lang kanya. Awan na sakit bakrang ko. Kay kayat ko kede paya. Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay na, nasapsapang agriring dayjay. Alas 5 pa'y laang mapanagjagjaggingan. Talaga naalaga ni tatang iti baginan niya, nanang. Naanad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay wana, saan pa'y ngagpuypuyat dayjay Adda oras asursurotan na apan naturog. Mayat matkititikas jay ananang, tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabos mat. Karugay na pa'y dataon. Tako na mala na sino akadalusan na nagsasaaw. Hagasam ta minuminuton sa mga alkohol.
Uray na anad kadagiti ipapaunag na no saan mo tanaanad nga agmaneho, awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw ki jamayo. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat ta nga agmaneho. Matuukan ka no ngamin no nabuntog ti panagpataray na. Ket di kay mauma amang bagbagaan nanang. Palagipan nyo latta. Uman, madam. Aliglado. Iti sentraw. Ne, payakas di ti panagsao ni Marso iti cellphone na. Ay, Kasla ipitan na ti busis na. sige, madam. Agyan mo na. Bye. Oy Marsaw, payakas sa tabusis mo. Kasla may ipit. Apay aya. Tilaman manlaw mo may. Siyempre, no umubing tiro pa. Masapol asumurot ti boses. Naa, kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiros. Arkilaan na kanaw. Dahil tulod ko ijay kabangibang a barangay. Asino ang madam dayjay ngay. Apay nga mo na tinumber mo. Ay nabayagan a pasahiros ko na jay. Nabayagan ngagpatulod kanya. Ay, di ka gararamid Marsaw. Sa nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon. Kat sumapol ka mutan iti adayo nga ubing ngam siya. Ay, agtanang ka. Papananyaw na naimang. Umay kay lumuga na tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan? Jakpay kayat ti matay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaisuna na pigsaak pay. Sanak ngagsaksakay. Nga matayak iti disgrasya. Ay, saanan? Ay nagadong amuyaw. Ure na partakak, tanalaingak. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa yan na disgrasya apulaos. Alakit dahin, mapankan. Nagurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon, siyaklaang tinagbiyahe. Apay aya apilitan nak Marsaw. Jakpay ngarod kayat ti matay. Apay aya apilitan nak amatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, na kayo man ti arkila kapag luganan, itulundak iji ilay ta at dasarakag. Ay, katubad saan mo tasyak ti nakapila? Sana balay, tayong pakadak iti nakapila at tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko. Ta, mabiitak ang makasangpet no da kayo ti pagluganak. Ay, kituwan ang baraw. Siyak pa'y matikunam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan na nagpartak ti panagpataray mo iti tricycle. Ay, kit agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Isa pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mo. Talaga kida siguda kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisi ara ka na yung nagpataray ka. Ay, si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siyak ti kanayon nga arkilaan nagitay kanayon nga dardaras. Nang runa nagitay maladawan iti trabaho na. Wano tay adasamsambutan na. Siyak ti ayabanda nga arkilaan no kwa. Diyak amukan ka. Natangken ti ulong. In ka man kindi agidadang iti pagdigos ko tanay. Natapo kanakmanan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Ne, apay akong di basa kay ti Jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na uti agbasa-basa iti Jariyaw. Ta ma-exercise ti utag. Tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapay nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. San lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita ket napintas nga ehersisyaw. Day talag papaubing matamong nga ramidan. Kasla da pagpapaubingam. Ay sas, agatap ka manen ako nak. May salaang tirasaon no apay nga papaubingak. Ken no apay nga aywanak ti salon at kao. Jak kayat ti agsakay, jak pa'y kayat ti matay.
Nawatam. Esos, apay adi nakrinein. Aldaw mo't gayaban. Sapay alas 8 titulagan mi ija pasayros ka. Nay, agalas 8. Kahit ape amok nga rodayan, no, ada biyahe mita. Sige nga rin, agdi ko sagbait agrubat akon. Sa bagay, napartak ti gargaraw kaw. Mabitla na ita. Kaya na ita. Ala, itimplan ako ni ti kapek ta, igupak no malpasak ng digos, bakit mabiitak lang ang digos. Masapo na sambutak di pasayros kaw. Tagalan ti amang tad ititip na jay. Sayang no aglugan iti sa balay. Partakak patyag pataray. Nagbuntog mo't na ita sarsaron nuwe kaw. Oh, bertikak manlangan nga rekorbaan. Namasaman ka. Nanang, darasan niyo, mapantay wi sa ospital. Ay naday to yan ti bagbagakit. Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan. Natangkan to matulo di amam. Ay na masuro na kamadanagan anak ko. Alakit din, darasan yun. Intay kitaan ni tatang di ospital. Isarayan tabalayo. Nabiyagak ka di pay. Ay, kawan Ay na, una yan ti kasta alang ang marsaw. Kat, kumusta ak ngay? Anya tinadali kanyak bakat. Nairis taropam. Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti suga mo. Kat, dagitay dalam, kas kadakid ni ken pusok ngay. Saan da anaan-anaw? Saan? Ay, agyaman ak. Sanak pa'y kayam anatay. Kunak lano natay akaw. Ay, agyaman ak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nagubertik kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Akay, kumusta di nakadung parko ngay? Jayla kanulugan na tinadali, tatang. Ngamjay tao, saan? Da kayo lang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y ti agbiag. Naanad kayong agpaiso itikan kanan nyo, tadiyo kayat tagsakit. Hindi kayo nagananad ang nagmaneho. Awan useless ti pa nagday-diet yun, nakasta. Uwan nga raw. Uwan. Amok taon na maminsan. Pagadalak na ito yan napasama kanyak. Ang yaman ak Diyos ko. Kasi bibiyagak pa'y. Tangay na imbaga na kaun. Agbiyahe ak kumamanan bakay. Ay saanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay. Kanya nga rod ngay. Jeep, ay nakarkaron na. Kan pangalaam ko matigatang mo iti jeep nga ipasadam ngay. Saan ajay pedicab? Anya? Adamot agpaspasada a pedicab di ti lugar tayaw. Kasjay langan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Saan nabalay ta exercise kon ti kasjay. Napintas iti salon at ti agbisikleta. Kamakamo ka nga rod Ang ure kasjay ti imanehaw maganad kalata. Di ka man na nagbali na kaskasiron. Wain bakit saanin? Promise. Jak pa'y kayat ti matay. Iso nga agan anadak taon akanayaw. Para! Papananyaw na. Inak man makitsinda. Kaya't siya ti makilugan kanyak.
Una, tasaanan at tricycle ti man manihom baraw. Kaya't ko ti pwede ka ba pagluganan? Tanabunbuntog basay. Sana ka matay iti nervyos. Ay, Wayne. Diyak kaya tayo ti gumatang iti tricycle. Ta mabuti nga ko na madisgrasya, nanay mang. May at ti bisikleta, ta exercise ko matlaang ay. Ay, katuhan na. Mala, mapantangaro doon. Sige na na. Medyo parta kang basay. Tanabuntog matlaunay marasaw. Ay, pasangat dito'y nana. Narigat tag pedal. Ano sa nyo labasitain? Kanayo nan ti panagkuyog-yogan ni Celine ang nobyam Piolo. Apay awan pa'y plano yung ngagkasar. Kaya't min ati agsimpa papang. Iso na lang tawan kwarta busbusan may. Awan ba't ngamin kwarta? Saan nyo a problema ti kwarta? Ta siyak ti makaamoy ti dayta. Ha? Agpaiso papang? Well, kaano aya ti kayat siya pa nagkasar? Ibagam, tatulagan tayon ti kasaryo. Kat na kayo papang? Na kayo ti agdesisyon iti dayta. Ta siyak, paspasurot aklaan ka na kayo. Sige, sa kasaritak to nga ron ni mamang mo, iho. Agkasarta ka nun ko na ni papang ko, iba? Ha? Kuna ni papang mo? Ni papang mo tagdesisyon para iti dayta? Saan ang data, Piolo? Da papang ti da kwarta na. Isaan niya ti desisyon da. Isura ti masurot. Anya? Ay, kababainan ka dakwada, Piolo. Numabalin, ti kayat ko, di agtaod kumamat ka dataadwa ti paggapuan ti gastusin tang agkasar. Kat kwarta mi mo't ka da papang ti gastusin ta. Anak dakmot da papang. Saan kan a minor di edad, Piolo? Saan kumarong bang amang namnama ka pala ka dagiti dadakkel mo? Sana balay. Tenton matay da papang kan mamang. Sakto ti mangituloy ti negosyo na. Agsagana kakit di, tadumanon kami ni ti mabiit. Ibagam ton karagiti dadakkel mo, tapno masakbayan dati dadanon min. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Piping lakay. Kabailan nga ta ni Piolo tagpamilya? Apay kumaasaan. Kat adamot kwarta tayo. Wan, ngam ka sa nun, no awantan. Amo na nga ta ti mangimaton iti negosyo ta. Kat di mo mat isuro ti anak ta. Di na amo dar aramiden na. Oy na, mabayag pa yung matay ta marina. Advance unay ngamin ti panagpampanunot mo. Ay, uray ko man no sumapol iti pagtrabahuan na. Ngam saan mo't? No di na kaya't trabaho, bayam laeng. Uray tandamot kwarta tayo. Piping. Dumanon tayo kit din, tapno agkasaran na gitidwa. Tanay, kanayo nan ti panagkuyog na. Ang mga no'y baga na tao nga awan kwarta pagkasar na, iso adi na pala agkasar. Ha? Kahit kasano abalayan, nalawag ti saritaan? Wen aabalayan. Kat pagyamanan may no kunayo nga i-shoulder yo amin na magastos. O, nabalayan. Yak kayat nga gastos kayo iti uray sintimo. Ibagayo na nakasapulan ang magatang, tamang tidak iti paggatang. Ah, Kakaisuna nga anak mi ni Piolo. Isa masapol nga ingrande ti maangay akalay sa. Iso nga ure manunto a bisita ti ayaban tayo. Awan problema. Oray ayaban yun to amin na kabagyan yo, mabalin. Mangibaw nagto itiluka na pagluganan niyo. ay saanen abalayan. Da kaminton ti makaammo iti dayta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agasam man ti maparti piping. Talo abaka kan 15 ababoy. Naimbag numaibos amin. Ang mga numabanglesan tayo. May mayaten ti mabanglesan, ngam ti matukkulan iti aklo, bakit? Saan tayo apakaibabay na no mabanglesan tayo? Unangam sayang.
Ipabalkot tayo karag iti tattao ti masubra. Sana problema na ito. Ay, adoonay ti maparti lakay. Apay no ti daddo maket ited talaangan kada piolo tapang rugyanda. Ay na, sabalin to pa na nga itid ko kadakwada, Marina. Anya? Kakaiso na nga anak ta ni Piolo. Isa masapula bongga ti kalaysa. Marina, nangikabilam iti bag ang nangikak iti kwarta. Ne, apay ka di piping. Adda dito'y Iyag mo, ta nakitudon ka na iti agasawa. Anya? Kitaan dagiti tattao. Ited muntua numalpasan ti kasar. Inton nag-aawi dun dagiti tattao. Itangaroon, sorpresa karon ka na kwada. Anya? Umay kakit de, ta duwata ang mangyawat ka na kwada. Manjak, si kalatan piping, kababain. Pagbainam ko ma, proud kakit di ko maa. Nagbanugan tabot, ti regalo ta ka na kwada. Wen, ngam apay ang masapul nga ipakitam kadagiti tattao. Ketuan tapno maragsakan na iti agasawa. Marik nada ti kinapatagda ka na ta iti sangwaran ti adu at tao. Unay kalaya, KJ kamatabak bakatan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras yamin, kakapsar. Noad da regalo yo, kanagiti kakaskasar. Siyempre, adamod kanyak nga amatinobyo. Ngem, sakbay ayawat ko ti sorpresa kanakwada. Ikantay man pa'y iday, tinabara palakpak. Piolo kan Eva, malaksid iti daytoy 50,000 akas a regalo ka na kayo. Regaluan kayo pa itilugan nyo. Tapno adda pagluganan nyo, nukas dyan adda papanan nyo. Ken, saan na aday ta? Agpaarami nagtupay iti balayo, tapno addan kabukbukonan nyo abalay. Ala, mabit lang. Ta, irwar ko to'y kwarta regalo ka na kayo. At to'y, bilangan niyo. Anya mo ti kasjay nga inaramid mon. Inruar mo ti kwarta iti sangwanan dagiti tattao. Nagadun to pa'y tinagbilib. Pinalakpakan dakpay. Di mula inyawat. Masapul pa'y lang nga inruar mo mat. Katuan atap no mamati da. Inton ibagada nga glaslas togak. Kanjay lugan kan balay nga imbagbagam. Pudno ka di dagichay. Katuan ikatangak to iday tilugan da. Kaniya ramida kiti balay da. Ure basit la balay. Basta adama ko na pag nagnanda. Apay, masapul pa'y lang nga ibagam dagita ayamot. Wen tapno ad nga agbilib da kanyak nga ama tinagkasar. Agbilib, bueno aglibi. Aglibi kay bagbagamag. No adaman aglibi, nagitay managapal at tao na kita, bakit? Adadaki di apa-apalak ida. Anya? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adu tinasayang asaga na idikasaryo ken ni Piolo, anak ko. Nagadaw tinasubra. Wen nga rod nanang. Adu tinaibuleng tanabang lesemut nga minen. Apay mo nga na nagado ti pinartida. Subra unay dayjay. Diyaka mo akin ni papang. Kasta mati kayat na. Talagan sa ake di abak ng danya. Adut kwartada. Wen siguro ananang. Agduduma mga mintinegosyo da. Wen matkit di Ngam no agsasaw ni abalayan. Kaslasaan na may ibusan iti kwarta. Ni, nadlaw yung magayam day tananang. Wang ngarod, at dapang pangas di lalaki akatugangak. Hanggang style nala siguro mata. Sana bali a pangas, tadama pagpangas na ako nada. Oh,
Nalpasan ti pinaramid ko abalayo, Piolo, Eva. Anyat makunayo. Agyaman kami unay ka na kayo, papang. Agyaman kami papang. Nagadun tinait itadyo kada kami. Kakais una nga damaytid ko. Malaksid ano awan. Agyaman kami talaga, papang. Nakasingsingpot ka nga, ma. Siya kung ti kagasatan nga anak di tiramaw ti daga. Takasken ka tinagbalin nga amak, papang. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Piolo, may bibusan ti kwartata nga intad ni papang. Kanti parwad iti kasarta. Awanan gastusan ta into no may alawas. Sige, tama pa na kiti balay. Ni, apay manan. Inak dumawat iti kwarta ni papang May salakid daw ko kenkwana, mangtad adagos na jay. Di ka lagbain. Dawat ka dakwada. Ket, anak dak nga rod. Patpat gendak nga anak. Kakaisuna nga anak dak, iso di dak mabali na baybayan. Kat kastamla ka na yunan. Mangnamnama kalatan iti anyaman nga itadakan ka. Talaga ka di nga awanan plano nga agsapol iti trabaho? Ada, ang awan mo't nga rod ti master kan. Nagrigat mo't sumapol iti trabaho ita apanawan. Nalaka, no kayat? Diyak mo't kami nakaturpos iti panagadal ko. Mabalin mo mga ituloy no kayat mo. Saanan? Lakaya ko. Sa nabalay, adun to titawidag ka iti dadakkel ko. Uray sa anak ngagtrabaho, dan nakasagana apang rugyak taw. Kaano pa'y lamang rugi ka ngay kani? Addan asawam? Madamdamag si kuga kun. Addan ton anak ta. Di ka ngamin unyag dandanag. Amin na parikot, adda solusyon na, Eva. Aginggat adda ni papang, saan ta mabisinan? Nakayo mo't gaya, mamang. Sumar kayo, Pasensyan, tani. Nagwara dito unag. Diyak pa'y nakasimpa. Apay, agmay may saka. Napanan di asawam. Mapan ka no agbiro kiti trabaho na, mamang. Anya, apay ngay nga iso ti agbirok iti trabaho na. Rumbang kumaasi ka, Piolo. Tasika ti lalaki. Awan nga roadmaster kan, mamang. Amoy mo, sa anak-anakal pa si ti kolehyo. Kat uray anya trabaho di tan basta nadalos at trabaho. Nagrigat mo ti trabaho ti awan nagadalan na. Diyak kabalan. Amoy mo, sa anak ka na iruam iti nadagsa na trabaho. Suruam nga rod nga imanihar ti dadduma a negosyo tayo Tasikan ti mangimanihar iti dadduma. Saan? Uray tadda ni papang. Ison ti makamo karagijay. Ay, kasano daytan ngay. Anya langan ti masakbayan ti pamilyam. No kasta ka akanayon. Aggulay ka mo ta, anak ko. Unay kayo mutin, mamang. Makareng-reng kayo. Basta agsao kayo, kasta ti bagbagayo. Naimbagpay ka ni papang, tamaawatan na. Ngamda kayo, saan? Anya apan nakaawat ayati kayat mo nga aramida, kanak ko. Panangisakit mo ter aramida. Diyak ngamin kayat nga agnanayon ka akasta. Di ka kumalatan mang namnama iti mait-itid mi iti amamkan ka. Addan pamilyam, sabali idi baruka, sabali itan. Ala, tay turog ko pa'y mamang. Napuyatan ak ngamin ni dirabi. Kastalata ka na yunan. Mangnamnama kayo itititid ti katugangam alalakay. Ay, kapilitan na kasta Awam matrabaho ni Piolo nanang. Ay, adamot gayam sadut di manugang yung. Ay, sapay nagkasar ka yawn. Ure nagkasar kami talaga maumakit ikastya nga style na talaga panawak nanang. Anya, ang ikakpay ti kundaway ng agbaliw. Barang agnakaman, kat sumapulan iti trabaho na. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Basol mo no apay akas jay anak ta Pepeng. Kasjay nga. Awanan, saanan nga agpursigi nga agtrabaho. Takasano, itid ka mo ngamin nga itid iti kwarta kankwan. Uray kumano bagbagaham. Ibagam kumamot asurwan na ti agsalukag. Sakam. Apay ay apakasikuram na itakadamot kwarta tayo. Sabali idi baro ni Piolo. Sabali itan, taaddan asawa na.
Kasano ang makasuro ket spoiled met ngamin. Amumid, asana nakalpas iti panagadal na. Anya ko matrabaho ti mastrekan lang ay. Makatrabaho metlat ti tao nga uray awan na iturpos na a kurso. Tanyat kayat mo pagtrabahuan na. Agpidot iti basura. Ti amo nang iti tatao kat baknang ta. Kalpasan na pagpidotam iti basura ti anak ta. Ay, saan kumamot akas ta ti panagsasaum Kasla tagibas si temeten ti kasta a trabaho. Nadalos day ta trabaho. Basura nga ron, nadalos ko namkit din. Di ka man agpilosopo, Piping. Nagalas mo't ti kastan a panagsasaom. Laglagi pem a naggapu ka itirikat. Iso adi ka aguy uyaw, tamade. Wan, amok na ita. Di nakman pagbalin na nakaslaubing nga awan. Amuna, Marina. Kasta si paglaingam. Di agi palagip iti napalabas. Kanayon ngagsakit ti ulok. Ay, oray siyak nga rod. Pasaray maulaw akpay no duma. Inka agpa-check up Taros siyak, bay amon ta check up dita. Mapukaw tumot la na ito. Gapula siguro ti podot na ito. Ay, masadutak ama pa nagpa-check up. Gagangay la siguro da ito'y mata. Madimot laeng numaruam iti agas ti bagi. Papa, awan kwartamin. Manol ti kasapulam iho. Ibagam, tekan ka dagos. 10,000 pesos ano adda, papa? 1 adda. No awan kwartayaw. Umasideg ka lang kanyak, tekan ka dagos, Piolo. Agyaman ka, papa. Agduma kayo talaga iti ugali ka ni mamang. 1 na naimot jay inam. Awan nga raw. Kan kanayon nakasirmonan. Makarengreng. Sana kas ka na kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Nidak pa'y sinersermonan na polos. Ni mamang lang ti managsermon. When ta feeling perfecto mo't ngamin jay inam. Feeling na husto amin nga aramiden kan ibagbagana. Wan nga raw. O ala, ikandak nga raw iti kwarta papang. Inag-igatangan iti masapsapol mi. Sige. Mabit lang anak ko. Ay, wait. Mga lakanton iti si daan nyo ijay ref. Napuno ti ref mi. Ado, si kargana. Wan man ngarap papang. Tay supaya gatangan mi kani Eva. Hello? Asino da ito'y? Hello, madam. Da kayo kaditi asawa ni Sir Piping? Ha? Awan. Apay ka di? Intaray mi ngamin dito ospital. Kat 50-50 ti biyag na. Anya? Apay? Anya tinapasamakan ko na? Naatake, madam. Maulawak. Agkupit ti barokong ko. Marigatan ang agangas. Awanan ni mamang ko, Eva. Ay, wen nga rod. Di na nalasatan ti pan nakaatake na. Kat nimat papang. Alanganan ka rin ti biyag na kung ti doktor. Anyan tinapagtang na iti dadakal ko. Kalat mo't ti kastiyan na pasama ka na kwada. Natayan dagiti dadakkel mo. Awanan tinamnama mamang to diti kwarta, Piolo. Iso nga agunay kan. Agtrabaho kan. Hindi nakdagdagan ng trabaho. Ang damot tawid ko, karag iti dadakkel ko. Iso ti aramatan ta. Ay, kasano daytan ngay. Masikuga kon. Agsalukag ka kumamatan Kasano no maibus ti tawid mo? Saan? Inutan tayo
Sana mapalinti kastoy. Apay nga ikas dyan. Oh, apay nga agpupudot ka si Mang Patpiolo. Saan matgaya man ako kwa di pa pati negosyo na panawan na. Pinagbayad na kano iti utang na. Aniya? Kan dagiti daddo mo payasan ni kwa na. Napayag matgaya man ngayon lako na. Ha? Oh, kasano na ito yan? Awan matgayam titawidag ka na kwa na. Tapat iti balay na. Nakalon iti bangko. Papa ng Piolo. Sumurtak iti barkadak. In kami maki-construction. Ha? Naringkat na ito at trabaho. Sana ka nerwam. Ang masapol as suruag para iti pamilyak. Nasaya at nakapanunot kan. Ang sayang laeng. No idi si bibiyag kumapay lang iti dadakkel mo. Kat nagpaisuro kan amang imaton iti negosyo yo. Nalabit adda ko mapagbiyagan tayo ita. Huwag nga rod. Sinayang ko na di agundaway, Eva. Agbabawi ako ngam naladawan ti amin. Nala, anusam nga rod tagtrabaho takas ta talaga. Nang runak kat addanton anak ta. Masapol nga agsalukag ka para iti pamilyam. Kat di ka madanagan. Aginggat ka balak. Makitinulungakan ka para iti pagsayaatan ti pamilyata. Nanang, tatang, yam amok tinubyok ni Soto. Soto, isuda dagiti dadakkel ko. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Kastamat kan ka, Barok. Nasaya at mat na nakapasyar ka dito'y nanumualugar kan balay may. Wala na, kayat kayo matamam-amo ka ni tata. Kagaano nga ito'y nobya, Mia. Tagabangir a barangay, tatang. Anyat trabaho na nga eh. Driver, tatang. Ay, adalugan mau. Ay, awan tata. Makiman-maneho aklang iti pampasada a jeep. Ay, makiman-manehaw. Saan mo nga ron ang mabukudan ti kita mga agpaspasada? Adabos mau akamingay mau. Uwan tata? Mala, mabit lang niya. Tay nakmangisaga na iti merienda, Barok. Anya, madinobyo mga ay. Makiman-manehulaan. Ay, huwag nga rod, tatang. Ngam kadagiti talo ang nagaram kanyak. Ni mo lang amin suto ti adda trabaho na. Tadagay jay duwa nga agpada kay istambay. Istambay da lang arudan na bisyo da pay. Ang mga nagrigat kantula, ang iti sidong na jaso, tao anak kao. Sa bagay, jak pa'y matkit ni makiasawa kan kwa na, tatang. Uwan, tanay. Narigat ti mailawlaw an anak kao. Laglagi pa, awan trabaho. Saan ka amak nang? Sa ka pala makiasawa iti pobray. Ay na, nakakaasikan tula ang anak kao. Uwan, tatang, amok day ta. Jak mo't kaya tagrigat itag nanayon, Sakit inaklon mo na di alalakay. Kat saan ba tabak nang? Nasingput-mut nga min, tatang. Kan madlaw ang nagagat. Oray man gagat na amin agagat. No, padamot na marigrigat kan makipurpur diya laang. Awan serbi na Ado mo't tinagagat di ti lugar tayaw. Hanggang isulat tamot ti panagbiag na. Kasla kanyak. Nagagatak mo't ti kunak. Inal daw at trabaho. Hanggang santay mo't lata abimak nang. Iso ano kayat mao ti saan tong agrigat. Pilyam ti pakiasawaam. Di kag dardara sudos ang makiasawa iti pada marigrigat. Taawan na pinta sa masakbayam dita. O niya, sumurot ka kanya ka mapanagbiyahe, Mia? Kauwan na, Soto. Awan matlat araramidak dito yung balay. Alang aron, agrobot ka, tay kuyog ka. Sikat ti para sukli ti pasahero. Ay, kauwan na. Day talagayam. Mabitla nga ro tagpalasak, Soto. Nay, ada matlitsong manaw. Nangalaam di tabakat. Insang putmut ni Mia. Ginatang kano jay nubyo na. Simurot ngamin kankwa na nagpasada. Ay,
Inggatang nangarudan at ay boundary na nagpasada. Awan ninyawid nan At damot siguro. Pakitang gilas mat na di alalaki. Ura awan samot ti paggatang na kati karkarigatan na. Takayat na ti agpa-impress. Apay aya, akas lakagurguram jay nubyo ti anak ta. Ay, jak kursunada na jay. Oray kumaan ulugan na jay paspasada na tamabalbalin pa eh. Hanggang makipaspasada mo't laang. Nung nakapsot ti biyahe, di awan kita na. Sana bali basta nagagat kan nasingput. Ay, oray sana nasingpot nitaan, basta ano ti kwartana. Tinapatag, adaw ti kwartana, nga oray agsiksik kawil tulaay. Dito iti balay Mimiya. Ala, sumrakan. Ha? Dahito ti balayo, Soto? Uy, alakit din, sumrakan. Pasensya ka na, basit lang to'y balay may. Asino ti kadwam dito ingay? Nagiti dadakkel ko, kan ti kabsat ko, kan ti pamilya na. Ni, imbag man tao man ay kayo dito, Soto? Yan, anay min ti bagbagi mi dito eh. Awan nga min balay ti kabsat ko. Isa makipagnanaad da dito balay. Ay, kasta aya? Narigat ti panagbiag Mimiya. Pasensyakan, ta saan kami abak nang. Ay, awan problema. Ay, kwa, uray agawid ak mo lang dagos gayam, tanda gayam maramidak iti balay, Soto. Ne, kunak man namang rabi ka pa dito eh. Saanan, inton maminsan laangan. Itulod na kung tagawid akon. No kasano ti kinapobre tayo? Napopobre mamagaya man da Soto nanang. Ha, apay anak ko nam ti kasta anak ko. Wala, tabas-basit mo di balay dangam ti balay tayo. Kat ti division ti kwarto da ka, kurtina laang. Kan nagbasit lang arudan di balay da, nagaduda pa yung agigyan. Ha, Ay, imbis amang rabi ako may di balay da, saanan ta naglipit mo di kusina da. Saan nakakomportable? katanya nga road, talaga kasta aw-awatim latan tauray mo da tayo. Nakurapay tayo laang anak ko. Ay, wan matkit di Ngam, tasla nagrigat ti maikamang itipada marigrigat nanang. Ha, tapay mo. Nasing po laki di. No awan bisyo na, kan na parabor, kan nasaya at ti pamilyada, awan problema iti dayta. Nasaya at matkit ti pamilya na kanyak nanang. Madlaw an nasingput dangam. Oray nasingput da no tong palbiag tumot ti panagrigrigat ko, awan serbina. Kat agtinulong kayo nga agtrabaho no bilang da kayon to ti agkagasa tanak ko. Ay, makitan to no kasano. Ay ayatam tinobyo mo no saan. Ay ayatak makidi ang jengarod istado ti panagbiag da tagbalbalin alapod nanang. Medyo alanganan nak no daduma. Mas agari ti panunot ko ngam ti pusok no maminsan. Anya, Napanalmanan jay anak mau bakit. dinagasmat manen jay nobyo na. Inkuyog namanen ang nagpasada. Inton kuan nasikugan. Katagkasarda ko mga minen Madlaw mo't anasingpot jay nobyo na. Anyat amam no agin sisingput laang. Kung na ngamin na 50-50 ti panagayat na iti dahi alalakay. Hanggang sumursurot matlatang amin kan kuana. Jak korsonada na ja para kan kuana. No siya, kayat ko tanadayaw abaro. Basta makita na agmanaw, kan nakaisam lata. Naglakatag pamarang. Siyempre, agin sisingput paimot ita, tadamdamo na pailaang. Hanggang no agasawa ng taon, awanan. Rumwar taon, tipod no aburik na. Kunang tikasta madlaw adi mo kayat day di alalaki para iti anak ta. Pasig ang negatibo ti maibaga, may papankan kwa na. Anyat aramiden ta dito'y Soto.
pasukatak tipilid to'y lugan, Mia. Oh, pare Soto, kumusta? Ayos lang ta, pare. Agsukatak man itipilid. O wala? Adamat na pintas adayaga kaduam. Ay, uwan pare. Ni Mia, nobyak. Ay, nakatsamba ka, pare. Nakajakpat ka. Uwan na, pare. Hindi ka pala pagtugawan tinubya mi dyan, pare. At natugawi dyan unag. Agya manak, pare. Wala, Mia. Umay ka ta, agtugaw ka ijay. Pangur-urayan tayo ti pasukata kapilid. Kan inakpid kumatang iti danom di tabangir ng store. Naggasat meten ni Soto. Takaskin ka tinagbali na nobya na, ading. Aywan, siya kayam ni Manuel. Di akin kukwa iti na iti pagtagilakwan iti pilid. Isyakmat ni Mia, sir. Ano kasta? Kukwam da ito pagtagilakman? Saan ka la trabahador ditoy? Kukwak na ito'y. Saan na madlaw asak ti bus na dito'y, ta simpli aklang amin ngagkawkawas. Saan na madlawan niya, ta saan ak ngamin na palangguad. Wen nga rod. Ti amok ka trabahador ka ditoy. Ngam si ka magayam takin kukwa. Aywan, mabali na maalat ti cellphone number mo. Ah? Di ka madanagan. Ta kayat ko ti makipagayam ken ka. Tanuan na kayat ko adamagan ka ni Pare Soto. Ket jak makontak. Sikat ti kontakek, ading. Sige Awan problema, sir. Di nakawagan iti sir. Ta sanak ngagpapabigbig, ading. Mang Manuel, kung namlatan kanyak. Di mo kumanibagbaga ka ni Pare Soto. Ngaintan mo ti number mo kanya, kun? Tamangan no sa bali ti panunutin na. Wala, Mang Manuel. Day talatan cellphone mo ti sangsang Mia. Di ka pa'y makadalos dito'y balayan. Gapo iti kasi cellphone mo. Nagrugit manan to'y balayan. Di kay ka di madanagan, tano bumaknangak, kaya lang kay iti katulong nyo dito'y balay. Tapno saan yun na problema ang tinarugita balay. Idi suman pa'y nga minta cellphone mo, Mia. Tagdalos ka man mat. Di ka pa'y makaluton. Sige, tagdigos akon. Adda papanak nanang. Papanamanan. Adda saraka katao. Sa dino tinapanan ni Mia, nana? Nay, kunak man no si katikadwana, wano kasin narak na. Ha? Saan, nana? Diyak nga rin makontak ti cellphone na. Isang imaya ko ni ti balayo. Anya, ay awagam laangan baraw. Tanay, awan lud ko apangawag ko kankwana. Naka-off ti cellphone na, nana. Diyak makontak. Agyaman na, tadinak pinaay ti awis ko kan kamiya. Diyak ngamin kaya't agumura ka kanyak, Manuel. Agyaman nak, dinak pinarigat. Inaklon na kadakos. Sorry no inarem ka nga oray amok ang nobya na ka ni Soto. Okay lang, taalanganan nakmula kankwana, Manuel. 50-50 lang ti panagayat ko kankwana. Ha? Talaga? Wen, ay, pudno nga damot panagayat ko kankwana ngam sikat ti kayat ko apaki asawaan, Manuel. Oh, naggasatak matan. Ngamin, siya kayam ti kayat mo apakiasawaan. Sige nga ron, ta ikasarakan iti kabita na panawan. Ngamne, kasaritam to pa yan na imbag ni Soto. Makisina ka ang naimbag kenkwana. Ne, apay nga yasin na matan ti ibagbagam Mia. Anyat nagbasulakin ka. Apay yasin na anak. Awan basol mo, Soto. Basta nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Sorry talaga. Narigat mo't ano pilitag ti bagik amangayat kan ka. Ta sigurado asaan tantumot laan naragsak no kasta. Di na kumamat sinaan. Ay ayatan ka, amom na ita. Di mo't adan plano tangag kalaysa.
Apama na makaurnungak, ikasar ka adagusan. Lipatan mo day ta aplano, Soto. Basta kayat kunti makisinakan ka. Kat pa nga asima, di na kung dagulitan. Tad-adda gumurakan ka. Kagurgurak ti madagdagulit. Mia, Tatang, nanang, iso ni Manuel, nobyo. Ha? Nay, kasinsi na yun ay di kalman ka ni Soto. Ada-adagos kasukat nan, anak ka. Kuwan Di kay ka di madanagan, taadayo anasaysaya at ni Manuel ngam ni Soto. Pudno medyo laklakay, ngam napimpintas mo ti panagbiag na. Anak ka. Isugayam takin kuko iti pagtagilakwan iti pilpilit ije sentro, nanang, tatang. Dakkel je pwesto na ijay. Uwe, nana, tata. Ang saan ko ngay palpalastog na ita? Napakumbabak ngamin. Sa anak apalangguan. Kas makita yung met, simple lang di panagbadbadok. Mga manumot nga iti kita di negosyo, iti may sangal daw, sir. Ay, nawadwad ba na? Ang saan na masapol ngay bagak. Ta jak kayat yagpalpalangguad kunak manen. Anyamat day tadamdamagamot lakay. Nana, tata, kayat kon ngay kasar ni Mia. Apay, sigurado ka makiasawa kan na anak ka. Wena, nanang. Ni Manuel ti kayat ko apakikalaysaan. Awan amok ka nagpasulak iti anak yun, nana. Ngam, apay anarambit na tikastoy kanyak. Ala, pasensya kan, barok. Ngam masapul nga awatem tigasat mo. Tani, makikalay samot ten iti sa balay. Nadala ko makarbengak nga agdarom, aramidak. Ngam, awan mo't ngamin, nana. Ala, panunutam laengen asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, Soto. Agawidem laytan. Aklonan na tigasat na Tadi dangarod kaya tang. Ipilit na katibagi na iti anak tan. Nana, agawid ak nga rodan. Sana bale, tanapanak ni kakon ti kinapudno. Naamwa akong ti rason no apay asinin na anak. Gapo siguro tanabakbak ng Radya Manuel ngam siyak. Nakurapayak lang amin, nana. Nay, anya day tabilbila nga makwarta, Soto. Nakita'y nabayagan ng inururnong ko, nanang. Bilangak man no umanay matla pagpuunak ng agnegosyo. Agnegosyo? Wan, nanang. Ado ti mabalin na rugyan ang negosyo. Basta adakwarta ang maaramat. Ay, kaun Nasaya at day ta na panunot mo, anak ko. Ada magayam urnong mo. Induldulin ko na gito tausaran mi kung maapagkasar ka ni Mia. Ngam kasjay mo't nang tinapasamak. Nala, aklo namlatan tigasat mo, anak ko. Di mo na ayayan tabagim. Tapno saan ka marigatan nga ag-move on. Kwarta mammat Manuel. Adala ko magatanga. Anyat gatangam ta sakon ti manggatang. Anyamatan. Manipod nagasawa ta, di nakpainig ka na pulos iti kwarta. Sana balya. Ta libre matikan kanam di ti balay. Libre amin. Unangam matipid mo ti makan. Kan man manungag si data iti naimas. Talaga kasta, tanay. Adukan nga ron ti bibiyagak di ti balay. Ape nga minapatidag iti kakabsat kan kakaanak ka madada ditoy. Isuda mo ti mas prioridad mo ngam siyak nga asawam. Anya ibagbaga ta asawa manong? No adda reklamo na. Papanawo mo dito balay. Nala, di kayo nagapa. Ala, mapana ko nito ang tinegosyo tanay aldawan. Umayak mo't Manuel. Diyak kaya tagbati dito'y balay. May stress aklaang dito'y. Oy, pare Soto! Kumusta? Long time no see,
Huwag pare, tane. Bisya kiti kalabas na tawtawan. Umayak man agpasukat iti pilid tilugan ko. Lukan mo da ito'y. Wow! Nagpintas Agyamanak pare. Manuel, ikanak man iti paggatang ko iti meryen. Ni, Soto! Juan Mia, kumusta kayon ngay? Ay, kastoy saan nga okay? Ayos na ayos pare. Naragsak kami iti asawak. Ket ulitek tiyagkin daw iti pasensya gapo iti napasamak iti kalabas. Amo ka nasakit tinakam mo kada kami nang runa kanyak. Ha? Nalipata ko na dya pare. Nakamubunak mo ten. Saan nagpakita ka na kayo no nasakit pala tinakam ko. No kasta? Kanayon niyo ang makita ni Soto, nanang? Nanak ko. Napintasan ti biyag na. Ado kanumutan ti shop na ijay sentro. Damag ko anang rugi iti basitla negosyo. Aging gaan na padakkel na, kat mayatan ti biyag na. Anya? Imbag pa'y kaday dya a tao. Nay, apay akasta ti saom. Ay, sana ka naragsakitidan na ni Manuel, nanang. Kunak no na nama ay tibiyag ko ijay. Ngam saan matgayam. Anya? Kasano, nagadumot ti bibiyagan na. Iso matipid ti makan. Gandinak pa'y pagigaman iti kwarta. Ay kat anusam ta iso ka nga ron ti pinilim. Ti importante, saan nakaakab-kabila na nakaw. Ay, saan matkit ding, jay kinaimot na ti jak maanusan no daduma, nanang. Kuripot talaga. Kunaklan o asino ta kinlugan iti agpasukat iti pilid, si Kamagayam Soto. Juan Mia, awan nila kayo mo? At daytay nga madala na pananabiit. Apay, sa bali magmanan tulugan mon. Sino katakon di sigod? Ta nag-upgrade ak. Ay, imbag ka pa'y Soto. Agsusukat tilugan mo. Ngamda kami, awan pa'y lugan mi uray tay lalakaan lako ma. Ha? Ne, apay nga ikat bak ng samot ti asawam. Anya bak nang? Nagado ti bibiyagan na kakabsat kang kakaanakan na. Nagado nga agpay sulako mi apilpilit ditoy. Nga mawamulugam me. Ha? Sayang nga ron. Ay, agbabawi ka nakikalay sa ni Manuel Soto. Ha? Ne, agsinsinyasan tinang sukat iti pilid. Agbayad akon, tamapan akon, Mia. Sige Kat, agyaman kami manan, Soto. Baldo lakay. Apay no itagtan ti tawid dagiti anak ta. Tapno adamot pagbiyagan da. Masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilyada ka, marigrigatan damot nga sa politika nanda. Ket basol da. Apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan mo't gayam lam namaan da pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahuan dati daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trab-trabahuan. Kabawilak at trabahuan. Nga urawan kadwa. Ti kayat ko asawan, pagtitinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mo't ti maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datati rumbeng amang sukay ka lagi jay. No saan da kumanakas asawa, di kadwata kumapay laida dito'y balay. Ay, hanyan, ti kasta nga ugalay. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tayo ti kasta pa nagsasaumay. Aging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagi jay wano saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan ti bagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung ti bagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamay. Anyat amok ngay. Karuprupam to pa dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pa'y laang ti bagamay. Nagala sa panagpampanunaw. Nariga tagtaltalek susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalisyanak ide na tayon akong pare. Ayagtal na ka, ti lalawlawatam.
Manon adikada tinapalabas, ngam di mo pa'y lamapunas iti panunot mo day nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin, nga uray laklakayang kan. Ne, apay akasta tila nga yung nga imay dito'y balay, nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay balay. Apay, nagapa kayo manan kini tatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag tina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasanaw, kanayon na nga isider ti kadat lalaki kano di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapunas iti panunot na ti atap na. Nga mangan kano no saan na kayo aputot nga gabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay, kan bakit kayon? Ngumday tapay lang ti bagbaga na kada kayo. Huwag nga roda, iso masursurunak. Ang amawan kinapudno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang. Di kay madanagan. Tanairwam kamin kini tatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi kini Jimmy akabsat ko, ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat di amayaw. Ngam no sumro ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na, nanang. Panunutin nyo latan, apaset ti panaglakay na ti kasjengar aramidan na. Isubli kong te binulod ko ida bagasyaw, manang Risa. Apay, addan bagasyo, Jimmy. Addan, manang. Inggatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Alangarod, apag iso. Maibibos mo tantay bagas mi ading ko. Ay, nagriga lakit ti kastoy abiyag tayo, manang. Awan mo ngayon pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot mailakaw. Nagbasay ti mulmulaan mi alote da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngum awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito lugar tayo. Awan kanot sukayendan no ipaabang da. Ay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan. Ay na, amumutan ti ugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan ti kita di daga. Baybayan talatan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata manang. Kaslawan pa kibiyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apaset ti panaglakay na ti kasdyang ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabannog mo ti agarado. Kahit kabalampay. Ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak taken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aging gat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damot tapno maadanda iti sanikwa. Baldaw. Gapo iti kinagagat ko, iso anagatang ko nagijaraga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti nadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. Panaggagat ko na tatinultulungan kamot idi nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. At ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay ti kasjay kalawa ti daga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaan nga alaan ti tawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, no sigurado aputot ko ida. Kahit aking putot kumakadakwada, no sana si ka. Mangrugi ka man ako nakaon. Kadjay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartekan. Tagayam, adda sa bali a plano na. Plano yu adwa. Tano na barte ka kon. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit na talaga ti panunot mo, alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didiga pa ilaang. Mapakawan kamot kat no aklunong tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda,
Mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso ajak ammo no ikak iti tawid dagi dyan nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagdwa-dwa ang pailaputot mo idakat imala dalaunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Tidak kalamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawan nak sa amat susi. Saan kang uyuyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang ardag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday taugalem, inananusan ka. Nagbali na ka na punong asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dyan lapayag da. Nagdadakkel. Nagdakkel ti lapayag da iti kumpare. Iso tim malaandasan na siya. Diyan mo kang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy, lakay. Ninanang matyaglot-luto iti kusina. Uy, tapi manaw manan iti balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na o kanumanan ni tatang, iso pinanawan na. Apay mga minakas dyan ni tatang mo. Tilay sidsidir na ka ni nanang. Kanasing pa mo ni nanang. Jakpat siya na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, nga ron Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kas giant style na. Pudno nagagayt. Kanun saan anabisyo. Di na pa'y kabkabilan di nami. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbakbakit na ti pa nagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Uy nga ron Iso nga adayo tirik namin kinitata. Naunga ti di ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Basit lang kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talagakit di nga agom day nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga. Pati anak na. Imutan na. Gapo iti kinakamrod na. Ay, jak amoy ti day bayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan aso kayen ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi kapigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pay nga rudan. Kunak nga rod nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tanda lat tamabati para kada kami ngam di na kayat. Wen nga rod manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayin da. Tadimot ibingayan ti amada. Ay, jak mo nga rod no kasano ti pamaya ka mang kumbinserita asawa ka ding ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay, naimbaga kamin dagitan. Ngamawan latta. Natangkan latta ti pangedeng nakabagays. Jimmy, ading ko, ang mga nukayat mo ti agabroad, sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay ama na. Ngam kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kahit ko Kitno arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagak to kin nila kay ko. Taagkuyog kay itong agaplay. Dede. Ay sos. Lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Kanya nasapa. Naladaw pagit din Dinak mo iriniing. Kunak ariingin na kamasapa. Nasipngot pa'y laang. Masapo lang marugya akong tagmula. Tap numalpas ko dyan mulmula. Kumangang kapay Intun aldaw ton. Sayang ti oras. Sige, babanaon. Nasakit man ang tiyan ko Apay mo na ito'y at yan mo agkarasakay.
Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo nga min day tapanangan iti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko, barang makatsambata iti nangina presyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram nay, nagkutong kan. Apay numanangdan kalaangan iti kaduam agtrabaho di talon. Ay, saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan Manangdan ka iti agtrabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo ito ngagtrabaho. Nalakaak mo ito na mabanog. Kabailak mo kindi. Nga oray siya ngagtrabaho. Nalakalang na ita. Hello Jimmy, kumusta ka di abroad? Masaya atlat na bakit? Naging Christmas ng disuldomi kin ni Bayaw. Ay kastaya, wow, kanasayat nga ron, ano kasta? Agpawitak man ng mabigat bakit? Inkanto gumatangan iti materialis. Ta, agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsayaaten lakay. Kamaudyanan na, makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Un bakit? Ikararagtaan na salon at takanayon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wen lakay, kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung aris anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan na kunay para kada kayo anak ko. Ti amok nga rod kat agnanayon ti kinamaragrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti iduduras ti biyag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wena, ay nasapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw, agtalinaan kumalat na ti kinapakumbabayo anak ko Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang? Rombang lang agyaman da kanya. Nagijay nga anak mo susi. Tapay manan. Andaya in tulong mo kadakwada, iso adim moras ti panagbiagda. No saan aga po kanya? Saan da ngagpursiging agtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Naka-abroad da nga ta. No addadalaang ditoy nga aggamgamulo iti daga. Ha? Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya. Siyak tinang pwersa kadakwada. Tapno agpursigi da nga agpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay. Kaano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabailan na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Na, apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damateng. Kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na. Tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan. Nga may sumulat ta ti ugalim. Agturay mo lat ta ti kinaagum mo. Apay ayakas ta ka. Ketbak nang dangarudan. Tulong damutin akadataan na gandak da. Iso abayadan da titawidon da aldaga kadata. Nalakalaang ti panangilakok ititawid yo anak ko. Uray i-half the price kon. Tawam mo't sabsabali. Pasensya kayo no pabayadak titawidan nyo. Sana bali, tanapintasin ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan yaw. Adrapay ka no nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray sak tatang. At damot nagatang ko adaga. Ngamsan unay analawa. Imbes asabali ti paggatangan yaw. Da kami laen Tatulong yung mutanggara kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay me. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tata. Agpagatang tayon to iti materialis.
tay patarimaan yung ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay may. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga rod, no kasta. Kahit itid mo nga rodan at idagatawid da, tabinayadan dan samot tanday jay. Yak amo ano bayad da dayjay, wano intad dalaang. Tanya kumangay, siningir mo nga rod ida, di bayad da day jayan. Di da mo lamasang agamulun dya daga. Iso ahabang si Bibiyaga. Siyak pala timang gamulo kadagi jay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rod amasangaw? Sayang no mabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan ta iti maimulay jay. Baknang damo ilangan. Saan dan ang pagan-ano tagtrabaho iti daga? Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maamo ti mabagbagaan. Padalusak tintero adaga tatamulak iti nateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabalam nga raw. Wen, manang danak iti uray maysa wano dua katulungak. O sarag ti kwarta nga intad dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Kit nagkurang da jay, umutang Di ka lamabutang agutang-utang. Sa nabali at mabayadan mo. Kadwag tagmula. Tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tanjay minulaan ni tatang, nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta dya mayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakaya na di agbalbalew. Ay na, nagpigsama itong titudo bakit? Kasano na ito yan nga Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanin dagiti mulak. Nadadahil dami na Kasano nga jay puuna. Sapay dakil ti utang ko. Makamu ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Anya taramidan ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. Atlusan na madadahal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas jekado. Problemam daytan. Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak matan ti kwarta. Awan pa'y nga road. Nabangkrap mat jamulak. Ta dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kaw no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysayat lang nga idarum kan. Ay kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan ba nga ron pagbayad kumare? O di na dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta, paray. Yeah.